Dibêjin ku di bihiştê de dareke bi navê Tuba heye. Dara ku bi xêr û ber, bi bereket û pîroz e. Bi şebandina nivîskar Ebdirehman Durre, Ahmedê Xanî jî dara Tubeya bihişta Kurdistanê ye. Her çi xas ku gihîştina çîroka jiyana Xanî weke efsaneyeke têrê anka bi esrar û zahmet be jî, dîsa navê Xanî û navên berhem û hunerên wî wekî perên rengîn û pîrozên têrê tawiz li her derê weşiyane û gihîştine me. Bapîrê Xanê, Ristem Begê ji eşîra Xanê, ji herema Colemêrgê bi koçberî çûye Bazid ku îro navçeya Agrî ye, cihê Tirba Xanê ye. Navkokî û fikrên cuda hebin jî, bi baweriya piraniya lêkolîner û wêjenasan Xanê di sala 1605 de ji dayîk bûye, sala 1707 de jî çûyî ser dilovaniya xwe. Xanî vê yekê di berhemên xwe de wihatîne ziman. Lewra ku dema ji xeybê fek bû, tarîx 1601 bû. Dîroka fekbûna ji xeybê yanî xelasbûnê ji nediyariyê. Bi dîroka salnameya hicrî sala 1601 û bi dîroka miladî dibe sala 1605 an jî sala 1605 û ev dîrok wek salbûna Xanî tê zanîn. Ahmedê Xanê di 14 saliyê de dest bi nivîsê kiriye. Xanê di 14 saliya xwe de berhema xwe ya mem û zînê nivîsiye û di navbera 30 salî de vî berhemê qedandiye. Xanê dema ku mem û zînê amade kiriye, temenê wî 44 bûye. Îsal gihîşte 44a ev pêşrevê gunehkaran. Berê Xanê ji dayîk bibe, bi 10-15 salan Axa Kurdistanê bi peymana Qesra Şêrîn di nava Osmaniyan û Sefeviyan de hatibû parvekirin. Xanê di rewşeke wisa reş û tarî de tê dinê. Tasek ji vê ava zelal nadin bi Hewzê Kewserê, levhatina Qesra Şêrîn jê nabînim tu meferê. Piştî roja me bû tarî mirin xweş ji emberê. Xanê li medreseya Muradiyeyê dest bi xwendina xwe kiriye û li dû wê jî çûye Xelat, Bidlês, Reha, Cizîr, Bexda, Şam û Helebê. Ema li hemû derê welêt û li ciyên wekî Îran, Misir û Stenbolê geriyaye. Li van deran desthilatdarên xwe jî baş nas kiriye. Zimanê her sê netevan, Farsî, Tirkî, Erebî û zaravayên Kurdî, Kurmancî û Soranî jî baş dizanîbû. Kurmanc ne pir dibe kemalin, emme di yetîm û bêmecalin, fil cümle ne cahil û nezanin, belkî di sefîl û bêxudanin. Kerde hebûya me ittifaqek, vekra bikra me inqiyadek, tekmîlê dikir me dîn û dewlet, teshîlê dikir me ilm û hikmet. Berhemên Xanî yê herî navdar, di serî de mem û zîn, aqîdeya îmanê, aqîdeya îslamê, nûbihara biçûkan û dîwanin. Sernameyê namê, namê Allah, bê namê wî natemama wallah. Wisa dest pê dike Xanî. Ti berhema xwe ya navdar mem û zînê de, ev berhema zêrîn di nava xwe de gelek tiştên girîng vedişêre. Çanda Kurd û Mezopotamyayê, pesnê xweda û olê, sîtema jibek, axa û mîran, parastina netef û ziman. Memê alan, nîşana gelê Kurdê dilbirîn e. Zîna zêdan, Kurdistana xemgîn û rengîn e. Evîna wan evîna azadiyê ye. Beko ewan nîşana fesadiyê ye. Tajdîn, cengvan, şoreşger û şoreşvan e.
شرها خمي دل بكم فسانه زينه وممي بكم بهانه وکی کو ام دوان هفوکان ده جی دبینن ممو زین نبه تنی چیروکا اوینداریه یه بهانه کی نشاندانا ایش و جانا گلی کرده نشانا چاند و فولکلورا کردیه سیتما پرسکریکین ولاته دناو او قاسه شو برین مزن ده خانی نفشین پیش روژه جیج بیر نکریه او جبو کو دبن باندورا چاند و زمان عربی ده نمینن جبو زاروکان پرتوکا نوبهارا بچوکا نویسیه اف پرتوکا کوکی فرهنگا کردی عربی هاتیه نویسین نشانه که مزنا ولاد پارزیه یه دیسا جبو پروردهیا زمان زکماکی اف پرتوک لهر آلیه کردستانه و دو مدرسه یانده وکی پرتوکه که بنگهین دهاته جبر کرن. خانی هند دستپیکه ده دبیجه کو وی اف پرتوک جبو زاروکین کردین هجار جبو به زمان خوی زکماکی حسانتر هین ببن نویساندیه. وک ای خستنا احمد خانی ناو لینو بهارا بچوکاندانی نه جبو صاحب رواجان بلکی جبو بچوکت کرمانی ده هرمه ده خانی جا آلیه گلبه پر دهات حس کرن. احمد خانی وک میناکک دهات حساباندن و ناوین وکی مل احمد خانی افندی حضرت احمد خانی شیخ احمد خانی لحاتیه کرن. او یک ده سترانین گلریین هرمه ده جی خواه اشکره دکه. مدرس چیکرد ناوا چیا خانی گلان ناولیا رسول الله نظر لیدا مدد یا احمد خانی حفظام وکل وی زمانی طلبازی ده مکان دانی ته زانین کو هر مروف دوار ویژه و چانده ده دبن باندورا کساتین مزنین بریا خوده دمینه. خانی جی دبن باندورا مزنین کردان وکی علی هریری فقیه تیران و ملای جزیره ده مایه. بینا وی روحی ملا جزیری به هی بکر علی حریری کیفک وی بدا فقیه تیران حتی بأبد بمایی حیران ده هلبستین خود جی وی دیار کریه. هر وها ده فلسفه خانی ده مروف راستی شوپین اولا زردشتی جی ته. مالا خوش رنگی قوم زردشت دا برا گر و گازی خوراهشت خلق ود مالی آگر با آوه از ود مالم با آگر آوه خانی وک جلادت بدرخان جی گوتی درد ملت خوی کر و لال بزمان کریه و او آخواندیه. او ده 56 خود ده سال 1707 ده چه دلووانیا خواه. تر با احمد خانی جی لبرپالا بلنداهیه که بازده یه. نزیکی چیای آگریه یه. لکه لکا قصره ایساق پاشایه.